tropang Bisaya, mostra mo diya. That was a quick 5-minute break or 10-minute break to guys. Ay, kay kuan paway sa ta kay Dali ra kayo wala ba? kita ka dali ra kay tubay kay wala kita ka move on na pod with another outstanding performance ni CDR. So, gonna put the guys, we are now on to game 2 on Team SMG versus Execration, and as we seen diri sa drops boss, second pick di pagawas na pod ang Morphling ni CDR boss. Ay, Grabe murag boss. ila nang priority diri ang Morphling kay murag na ban out nila game ata I think, di ba? Okay, na ban naman. So, ilan po ni Bawi? Kanapit ang, uy, gihunhanta mo. So murag pila ko na naka-feeling team SMG ba nga. Yeah, base sa second game. Tirahon na, I mean tirahon. Ay, Kanang oy. kanang targeto na nila ang Hmm. mga heroes ni CDR. So feel ako ano sila bas ipangban na ni mga hero. So sa Terrorblade, Morphling ipangban na ning tanan. So what SMG did, i-pick na nato na direct. So maglay-lay dia. Pero we have a Skyrat mage coming Oh, from wow. Grabe. Execration. This So is the first time I've saw kablo execution kang of the anong gipick Skyrat. nila. Oo. I Ganun think kablo. it's, ganun ko ni Skyrat is because kuraton maning Morphling. With a Mm. proper smoke and nakuy kan nakay kanang extra range for your skills. Like example, like naka-8 na sa Skyrat or kanang cast range nimo. Automatically naman na i-silence ang Morphling Corato man nimo third skill and connected na diretso ang imong ultimate na yun sa Skywrath. Oo, and what I like about the Skyrat Mage, if ever position 4 ni siya nga as Skyrat Mage, they will be able to harass the Morphling. And of course, with Skyrat's presence in the area sa Morphling, siyempre mapokus gid ka nga dili ka diretso magpataka og force out sa imong Agi, di ba? So siyempre murag mata ka bang na bang Skyrat diri kay knowing the range of his spells, iyang silence, iyang concussive Concussive shot. shot. Oo, Concussive shot. concussive shot, and of course the nukes na ma-provide sa Skyrat Mage together with the Beastmaster nga ang popular build na karon sa Beastmaster is the Wild Access nga. Siyempre, another nuke para sa ato ang Morphling. So, pasabot na, duha ka nukers on the Hmm. side of Execration sa top lane Execration. versus Morphling. Oo. Pero let's see on the side of Team SMG if i-adjust gyapon nila like just what they did bitaw kato ilang naga nga ilang wala nila gipatbang sa bottom lane, di ba? Gipadto nila sa top ang Oh, naga and of ipatop course nila. So, let's see if mag-adjust ang ating team SMG ana or i-head on nila o kontra ning Scarlet o Beast Master. Pero grabe ni guys because we're seeing a different set of heroes about this execration. We don't see the casual execration comfort picks from Series 1 and Series 2. We see a lot of Visage, we see a lot of Earthshakers or sabi pero karon they're changing it up. Trend Protector and the Skywrath Mage. Grabe naman dali guys. The Trend Protector para sa extra armor, extra heals, and of course, pinaka the best nga feature sa yung living armor is the heals sa Living tower, di armor, ba? the heals. Ani. So if ever man lang na magangkan diri ang team SMG, syempre nandiyo automatic nga global nga armor presence nga mahatag sa atong at Trend Protector. The armor and the heals are a huge deal. Abi lang nimog wala. Tapos ang gina-expect pa na ko dire karon is we're seeing na the Storm Spirit ni Moon. Mm. Which is also a good matchup against the Batraida, diba, if you think about it. The Storm Spirit is much more active compared to the Batrider because the Batrider kailangan pa nimo ipatunol if you get what I mean. Like if you're a Batrider and you're trying to find a way to initiate a fight, diba the Batrider kailangan pa siya proper positioning, sakto na distance, and how they estimate kung pag yun sa mga team fights who to catch. The Storm Spirit dili sa side sa SMG pud nakatubag pud against sa side sa Execration. So the Storm Spirit, we're gonna be seeing a lot of zip zaps there inside sa SMG. Na labi na, if you look at the heroes of Execration, the only hero that could stop the Storm Spirit is the Skyrath. That's it. Only the silence and that's it. That's the only thing that Oo. could catch the Storm The Spirit. Storm. Oh, And pero you their should be last very careful yapon sa iyang Storm Spirit ha kay medyo tanan heroes upat ani na i-catch and then this Strength Protector particularly pwede ra siya mag-shard
later on. So, na siya a route Root to na root hapak. this, oo, to root na hapak sa Storm Spirit aside from the overgrowth. So, dagan kay sila set up ani ato nga Skyrat Mage karon. Yes. So if you look at their last pick, the resides Execration, we are seeing the Slark. So it's a good hero to be honest. It's a good hero, especially in there's a tanky hero po sa SMG, which is the Undying. Pero I don't like the downside lang about kang Slark is the Slark really needs a really good opener. Silby, the Slark cannot be fat without stolen essence with stolen essence ships. The Slark won't be really as effective yun if di kita nga nag-active sa team fights because looking at the side of SMG, we already know how they play. Medyo tuda ko kay tabol ra ba ni Slark. Pero let's just see on say tubag ani diri sa side sa SMG. Unsay Mhm. ilang So, kuan I think ang SMG karon ay lack at is offlane. lacking carry. Offlane, yes, sakto. Offlane. Offlane. Sadya. So, murag kulang pa sila diri og medyo hero nga mo build og utility para sa ilaha. So, Pwede po na boss. oo. So, so may kulang diri. Pwede sila mag NP siguro. NP still available. Keeper of the Light is still available. Uh, Death Prophet, I'm surprised nga wala gyapon siya nahilabtan. Kaysa Western Europe mo na ang priority pick nila ang Death Prophet. Daghan ga Death Prophet. Daghan ga utilize of Death Prophet especially strong in pushing, strong in fighting early. The sustain niyang ihatag, Sustain. di ba? The tankiness, silence. Pero wait, nara guys, Uy! oy Night Stalker. Alright. Kani. Gigawas ng Night Stalker. This is Diri the di. first time I saw mid one using the Night Stalker to be honest. Very Mm. karon the series. So we're as Team SMG, they're looking strong today in their matchup against Execration on their final match in the first week pa lang sa Right. DPC. So, let's see kung kuan gyud how both teams will pull off their own drafts and ako quick prediction, I think I have to go with Team SMG with this one. I like how jumpy their heroes are and how sustained their hero is. I like the Undying, I like the Storm, I like the Night Stalker. Pero on the side of Execration pud gwapo man gyapon lang lineups, good setups ra gyapon. Pero I'm medyo nagrot lang ko diri sa side sa SMG because syempre nakita na pud ta sa Morphling ni CDR gi-secure gud diretso second pick sa SMG. And ako diri execration jaman ko diri believe gid ko sa pusong Pinoy. So basin di ay, no? Pinoy pride, here we go. Pero here we Basin go. di. Napod ni CDR Morphling na sad. Pero anyways guys, shout out sa tadi sa ato ang viewers diha karon that are watching. Pila mo kabuk diha 1 million ka buo. And nag-comment, pa-arbor po ng ayo pag nagdota. Like, Oy, shout out to you, Boss Alexis. Grabe, musta ka sorry na dyan, Boss Alexis, sa Alexis? akin na daw yan, boss. Ma Grabe, boss. Eh, ito lang yung boss, nag-grind ako ng Dota. Tapos bigla lang, pag-open sa treasure, may IO. Uy, may pa ganda ako to. magpalit adto like. Ako magpalit adto. Kuhan, boss. Kawi, balik kasi mo, boss. 5,000 to, boss. Putang ina mo. Overprice. Kuhan, yos, para pagpalit mo, boss, nanok, iba ko na microphone. Sabi ka overpricing. Mura naman kung Alright. diha nga. So, nara dere guys, mag-start na atong game 2. Dere Execration versus Team SMG. So, Execration, they need to step up na dere guys. Kay kanang huna-huna guys na SMG. They are able to dominate Execration on the first game. Tapos unta, dere po sa game 2 po, Execration. Magkabawi pa na Execration po dere. So, here we are guys. That's so good na dere akong game 2. Pero here we are na ra! Ang atong Shargo drone. Grabe gina itong Shargo drone. Iba never absent, Oh. never late gini siya guys. So Ay. gipaturgay ta diri sa tong Oh, ipakitang Shargo langit. drone. Oh. O ipakitang langit pag ito. Grabe gina itong Oh. Shargo drone. Tapos pinakandid na itong mga heroes din diri oh. So well, gwapo kaya itong mga istura Backshot. diri oh. Help the stream by sharing our live. Gwapo kaya ang mga caster na kipagkita niyo. Grabe. Grabe among drone shot dere guys. Pero close up shot pag ito sa mga drone oh. Grabe. So here we are guys. So
let's see their composure diri be unsa yung hita mo naman diri sa river. So we see 5 people on the side of Execration here on the bottom side of the river. Same as ano si SMG pero medyo bulag-bulag lang sila kamay, you know. Pero looking at Moon, nagsakar pa sa high ground katali kay nag-take 30 more din pa. seconds to battle. So let's look at what's gonna happen here. There is on both teams kasi 20 seconds left na lang magsugod na. Wag inilugay na ground. So shout out sa 5 viewers niya guys before magsugod na ang mga bakbakan diri guys. Shout out 5 viewers para sa guys kasi Nanadres masugod mo na sa dyan. bagay diri. Aray! Okay. Alam mo makikawat ana Mandike. automatic 12 na kuan. 12 stacks of strength. Grabe. 3 mandike. 3 Monday kay gwapuan ay nang maintenance stats. Fuck! Pero 2 seconds left. What's gonna be? Yeah. So it looks like an even set of runes man ata. So we see 2 runes on the set of SMG. Make it 3D. Ay, so medyo a little favor on to the side Kaya of SMG manimunan in ni. terms of kuan. Pero ay sa si Palos able to deal damage. Tanawang gik yung item ni mid 1. Di na Naka. makita boss we. Unsa man to? Unsa to boss? Ano makita we? Tara. Oh my god, here we go. Ambot unsa nag-pick off guys because we are seeing the meteor hammer. There is a side sa SMG. So, actually, guwapo biyapod because SMG they like a push hero, di ba? They got a Beastmaster na gusto mo push and I always forget that, di ba? I always forget. I should start remembering that. Pero there is side sa SMG, at least na gina-unlock nila ang push potential, which is having the Night Stalker with the Meteor Hammer. Yung kaya imagine na ako ni Onya, boss, no? Nga. Oh my Mag-aags God. ang storm. Vortex, pack, mit Vortex na Meteor Hammer. My God, here we go. I cannot imagine that by. Pero good damage there by Shangso onto Afu. Afu take a lot of damage here. Able to get that strength steal there is top lane. Pero good harassment yapon din ba? Because Shangs, with his hero pa lang daan sa Skyra, he's dealing a lot of damage pa lang daan sa lane. Pero Minol din sa bottom lane with the Lich Seal connected onto Poloson, taking a lot of damage already, half HP. Pero meanwhile dire sa mga lanes of dire mura kuan ra dire patos-patos lang. Konting pressure lang, pressure here, pressure top and pressure mid pero sa atong mid lane karon, ang atong leading karon sa last hits is si Moon. Already 10-1. Meanwhile ang atong bot rider is 5-1 pa. Pero agoy namatay sa neutral Wala trips nakita. ang Undying wala gid na sa pun. Pero that was a good suicide yapon by Oo. Afu. Sulit na to, sulit na to. Oh, he wants to reset. He knows na ay kanyan Skyrat kakahurot ng mana. We can reset. Higog lang sa to BRB. Untay nga na unta ba? Kung kinabuhi ba? Ma- BRB gali. lang mo. Ay, imagine ni mo, no, nga. Grabe kang gasto sa Skyrat sa iyang mana, sa iyang tango. Nga doon din, magpapatay na din ng Tingnan mo, dying nagyan po sa- na itabo ba? So, pagbalik niya, full health na siya, full mana, makatod help na pag siya. items. So, the Skyrat na dahil with only little mana, that's kinda, ano na yun, medyo problemado na rin na siya dahil. The bottom Alright, lane, so, let's talk din, no? Murag, yeah, later on, gusto yun niya, dili palingaw na itong Slark. gusto Kaya, ang Taparan na lang niya. kamot ko ka-intriga ni boss kay Victor Hammer. Grabe. I'm starting to see my future Dota game unya kadlawon na mugawas na pud ning kuan. Mugawas na pud ning Victor Hammer. My God. Actually, nakoy amigo nga, tanan hero, Meteor Hammer yung ginabuild karon. My God. Kakatakda na, kakatakda na. Shout out diya sa mga pre. It's now a thing. Feel out, nilag to karon, wala siya tanaw. Alright, Fairness mo, good. we are approaching our 3 minutes na pero si Palos taking a lot of one essence shift from mid 1 ha. So mid 1's already taking a lot of damage here onto the bottom lane. Meanwhile waveform onto Tino taking a lot of damage. As the tombstone Wait, ready Tino. for Apu pero agoy Uy. naglaban about 1DK pero is not gonna deal enough damage pa pero able to summon the Sabi quad si DR powers dun. para mag-slow ang CDR. CDR taking a lot of damage pero Si Apu Shanks already more very delikado low. rin Shanks. Pero ayos na si Shanks because Shanks is very humok remember the Uy, first blood nice. onto Execration Pero, pero oy, onto nice. trade onto Okay ra kayo. CDR. Okay ra gyapon kayo because si CDR as a carry pod nakakuha pod siya kill which is guwapo gyapon di ba onto the side. Balag of first SMG. shot, mo na na. Bahala ka siya pero four ang bitaw na. hotdog lang ang carry makakuha sa kill mo naka-hotdog the gold advantage ba. Pero here on the middle lane, Shanks will be TPing para bottle drop onto Bob para to replenish those bottle charges. Kay dili ba na sa'yo na mag-spam-spam ra ka diri middle lane na para lang bag-abo ko kontra. So Bob is dealing a lot of damage. Sige, sakira na He's gro, dealing no? good damage. So good rotation here gyapon by Carlo.
to secure the water run. So Bob is able to secure that water run. So, ang itong matchup dire karon ba so medyo patos-patos lang because it's a storm and we got the Bat Rider. we got the Bat Rider. So medyo patos-patos rin siya. Ang hardok lang ani, the Bat Rider is gonna try his best na siguro na before level 6 ma-try niya pick off ang storm. Cause medyo pangit ang dulas Bat Rider pag if ka nang puro lang farm, di ba? Puro lang. O para ganyan no sa atong last match sa blacklist ka tong kay Carl Oo. nga medyo Si Carl lang na-stagnant. na-stagnant siya. So, wala gid siya naka-attempt, di ba? So, medyo kakapalo ang XP po sa Bat Rider ano na style na. So, a good Pero TP yung by, nag-TP din. by Moon, a good TP by Moon to escape from that Firefly. Kaya ang kanang Firefly, marag hapit na ba na mahuman ata if I am correct. And Moon will be already half HP, taking a lot of damage, pero Pero kaya dagang stick mo stacking libre. Libre na magic sticks, di ba? So, gwapo yung kinabuhayan, di ba? So, taking a lot of damage here si Bob Uy! as the Molotov. That would be a lot of damage though, by the way. Pero, the wild access, trying to secure some neutral creeps sa Yapon para di po magpagansipod sa ilang mga pulveris, mga XC po. Pero, oh, grabe, look at the cooldown on that wild access. Pero, CDR, able to get the right leg onto Tino. Tino is kind of medyo in trouble here. Spam there eh. As the, on the contusion by the sky. Pak! Grabe. So, CDR is being pressured by now. So, night muna yung time na. Nighttime na. So, medyo mata na atong Night Stalker. Atong panike diriwa, nagka-active na. So, actually, on diri pa sa side po sa kuan, sa Execration, at least karon they're starting to apply a lot of pressure. Pero Moon dire di pa level 6. Level 6 na level 6. Pero agoy, Timing guwapo ang gibuhat ni Moon kay he was able to last hit that crit. Nagdali-dali siya, nagdali-dali. Nagdali-dali gid siya, pero wait, Moon has the jump. Ala ka! Kill on the Shells, pero wait, Shells will still be alive though. One more right click will Okay, one be mana there, si pero Moon. Bob, sa Bob because low HP ra ba si Moon dire ba, pero Moon will be hit by the Molotov. Uy, Pero I sukan. suppose the Vortex, pero agoy, gipatay Oh, pag shit. people get the right click, so two people down on the side of Execration, pero in trade nakapatay last na Moon, pero si Afo agoy lang kay ka Afo has Wala yung mana si Bob. charges po yun. Wala siya mabuhat ani boss. Wala yung sa flame break. Pero pwede One pa more ata. right click na lang boss. Agoy, naka-magic stick pa. Ay, sorry. Nabuhi pa. Pero grabe, And- gito, grabe. Oo. Pero I think learning from sa nang Oh, storm. I hear zip zap, on to the Slark! Has the vortex ready, has the jump again, Palos will not be able to escape. SMG, Oh, no. Moon, able to kill onto Palos, pero ay, sa right click, they can DKS din ni Palos. So, Nice rotation para kay Moon. And of course, si CDR dari karon learning from the past games nga nakadula nila or nakita nila si CDR. Kung dili gid niyo mahilabtan si CDR karon onto this carry morphling later on. Pareha na pud ni atong script. Para Pareha po gid niya atong itong script. Muna po niya itong script. Oo. Magawas na po Nga, ang oo. gabis. 4 versus 1 lang SMG Execration while pressuring the carry sa Exec si If you look Palos. at it, grabe ng pressure sa Slark, di ba? Why can't they pressure? Ay, pero wala, Here we wave have from it, there. walang ibabaan na. Pero nice frame ang nice. able na kill out to Aral dyan. CDR. Good timing ni Nakadungog. Gyapon. Nakadungog din sa itong stream di ay appeal di siya sa itong isa ka viewer di ay ganda now this Nice one ka. naminaw. Nice So one. that Nice one. actually that was what I'm talking about. At least karon they're trying to apply pressure onto CDR kay they really need it yun. Kailangan as much as possible ma-pressure din si CDR kay kung dila hilaptan makuha gina siya mugara gina sa late game pero the Meteor Hammer ni Mituan kakapuslan na kay igo ang Slark. Yeah, mura po yung item karon no. More may item ra pag yun, just Meteor Hammer itself. Hilig ni si Midwan nga i-rush diret sa item. Raya Ba, Mek. wala gid siya boots, wala gid siya. Wala mo. Diretso, straight to the point. Wala Wala, para by Bob connected pero ay nag-run na si Nice CDR silence ata. pero as Nice silence by the Skyrock. They're trying to get the kill to CDR pero wait pag may hustle Uy, wave on grabe. escape pero CDR will be alive. Gilakag pa, gilakag pa. Awake up pero the Molotov. Pero ay sa Bob trying to get the kill to CDR pero that is worth it. Bob able to shut down to CDR para ma-delay. So that's 2 deaths in Duwa a na siya row namatay. by CDR. So this is what Execration need. Nara. Execration just need to get the shot off onto Kuan CDR para magka-space kang Slark. Pero at least si Slark karon he only died once pero at least kang Morphling kaduha na. So that's the breathing point that Execration need para makaginhawa pud sila ba. Ay na very good job kay Carlo dere nga depensaan niya ang unsa pero mo ignore man gyud
living armor ning Meteor Hammer. So Mao medyo gyud. oo, nagets mo na ako si mid wondering anong nag Meteor Hammer siya no. Sa iyang Night Stalker. Pero nara guys, sugod nakuha ang atong Batrider siyang kuha na siyang Pero stacks nasimon siyang diri nasimon. presence. Mm. Pero Moon, I don't Murag think walay he's pulos sa able. kon siya diri boss no. Living armor sa atong Trent. Medyo, Kay yeah, medyo wala gid kayo. I tungod think sa Meteor Hammer. for the Meteor Hammer wala gyapon. Kay pila ra man ang heal ra man anak kung level 1 or level 2 pa kasi mo living armor dili mo Oo, siya tas lagi ka magic defense damage pa. ba ang Meteor Hammer sa imong tower. So Okay. wala jay pulos. So At least magapugong lang gamay. Gamay. Yeah. gam I think wala ito niya Gamay. napugan na eh. Pero Kaya ay isa isa lang diri. klase na dire pero the left on to siya so bitig lang to damage has the first kill on to mid one pero only Pak. evade go Pipito able to get that kill. That would be another fantastic kill by Poloson. Poloson, I think Poloson is already 2 kills already, 2-0 matalas Poloson. Pero the 2-man smoke here by SMG. Hanapod dire si mid Moon one. and Afu, they're trying to Amo. find an information here. Pero I saw they're kinda too late. Kay pagtana pa lang daan sa stag sa agoy nahurot naman diri. Somebody has been here na di. Ay na din naka-farm diri. Pero they know that someone is behind the Arlo. tower. Pero Afu Pero nasibab, has the nasibab. information, has a tombstone, pero nakita ni Moon. Ay, hindi nakita ni Moon, pero ay isa, gibirahan na dire. They're trying to catch out to Bob, pero Bob is trying to escape. Pero si Moon, medyo laom lagi kay ni Moon, ha? Ang silence. Pero oh no, Moon, take a lot of damage, pero Ay, nice heal, nahil, gyapon, nahil. nice flash hip gyapon dire. Ay, flash hip na noon, pero nice Soul heal rip, yung soul kay rip. Afu, soul rip, ay. Nice heal gyapon on to... Pero Meteor Hammer. However, okay, Paxi nasa tower na pod. Pero if you notice the pod, SMG, they're forcing again the fight to make space for CDR. Again. Although wala kay sila yung makill no. Wala Although sila yung makill, makill. bahala na. Oh, bahala mamatay pa ng anday niya. Afu, you're doing a great job in feeding. Just don't let CDR die. Diba? Mo na lang mga comms karon. Marag kon, Ipabisi na lang Skyrat kung sa drive. Mo na lang comms, mo na lang comms, mo na kon. Na-predict marag. Oh yo, nadi ka sa Discord, nadi ka sa Oh, no, sa Discord. Discord. Ano, mas Uy, na. grabe. You're doing a good job in Na-error feeding. din, na-error. Oh, pero roar on to the Night Stalker will be dead here. So mid one will be dead onto the hands of Tino. So meanwhile, si Moon bantay diri Mon. Uy, Namatay na lang sa neutrals na lang. Whoops. Uy, ka, ito pa kaya to. Napawoops na lang yun tayo si For Monad. the BC, itong tanong sa taas. Tapos naging siya, hala! So feel na Oh, feel HP. kayo na ako dali ang impact sa atong Skyrat Mage partner no. So they didn't Nakita na pick gid the nato. Skyrat karon nga kay wala lang. Pero makita wala na to lang. iyang makita na to iyang effect on the Storm Spirit. More So, din na Morphling, kailangan no? niya. They just needed the Skyrat all along. Grabe sa kanang silence sa Skyrat. Uy. Hmm. Tama, Tapos next ang class game 3 yawa. pag is really fast pag yun. So it's a really good spell against the Storm Spirit and the Morphling. And also, na sila ya ulti karon sa Skyrat no. So if ever kasi madakpan sa OG, Lasso or sa Roar pwede lang, karon, Bob. Pero ato pwede yung na kaya focus nila i-burst out sa ulti sa Sky. So, hinahinay lang sa diya guys. Team SMG. Pero, dari ang pak. Sabog ang muka. Night Stalker, goodbye. Kapitaw. Pero kasi mo nambot na rin balik si Wagi. Resolution ito Naka, talaga siya. basta Or amot mula. lang, amot lang. Kasi sa'yo pang under siguro na yung gi-bouncean siguro, amot lang. Pero, oy, mid 1 greedy kasi yung Night Stalker nga Oh, build up. mag-aganim sila. Oo, ganun setter katong AOE nga void. Ay, actually, guwapo ra ba na? That's good Oo. baiting. Oo, pero kasi kung makikita nga mga Night Stalker mag-fighting types sila nga Night Stalker like Dagger to BKB, tas Nullifier, Dion, Basher, ana. Pero tre ato kita farming Night Stalker. We have the Meteor Hammer and Aghanim Scepter ngayon. Pero makita na lang si Tino. Oh, dre. pasama ko to Tino. Nice forte for the Storm Spirit on set. Ikawat niya ang wild access. Nice lit. Able to get a kill. SMG able to secure that kill. Wapo yung neutral. on to Nakuha ba ni Gold? Tino. Okay. Uy, asa! Sakto ba di ako kita sa item sa Storm Spirit? Masa to yung item natin niya, boss? Dahil mechans. Silence naman din boss. CDR take a lot of damage. Will be rooted here. Pero nice soul rip. Able to get a kill out of CDR. Will be alive! And ang Slark din nagapatay yapon ng Apu. Very good kill. Pero Palos taking a lot of damage here. Mid one. Na keeping his distance ng yapon. Pero sakto kayo makita. Mechans to? What the fuck? Are you serious? Arcade mechans ang Storm? Ano bro? Arcade. Or hallucinate rather.
Ambot lang, boss. Kaya ko bantay. Pero, oh, the ball Tara. lightning. Connected na ito, Pindutan Bob. sa storm. Ipitin Pindutan ang sa damage storm. niya. Pero, Bob, agoy. Nice magic stick. Yapon Ah! pero wala. Rubik wala agad. Nakatiwas pa. Pero, Moon doesn't have enough mana to run away. Si Moon, Giror na dire. Nakawat pa niyang wild access. Sabi na kung prank malor nakawat eh. Pero, grabe. That was medyo Na-slow pa. Na-slow pa. Agoy, nakawat. Agoy. Ginadive ba na dire pero Polosot taking a lot of damage here gina-silencean pag dire pero nice soul rip gyapon para mabuhi pero Polosot will be alive May here. kaski dito sa storm day. Mekans gid ay are you serious? Oo. Grabe. For what? Ano ginawa na wala for what? Murag, remember ka sa una katong SF nga mechans ang build sa mid? Ato sa So, una. one lugar. Sustainability lugar so wave 4 by Abot lang. CDR iwas lang sa Oo, akin. kabalo ba? CDR already has his first Lincoln. That's 14 minutes into the game na nasa Lincoln spear diri guys. So, dili na siya basta-basta grow maglaso diri or ma-silence sa kwan. Pero I think para sa ako, CDR still needs more items para dili na siya ma-counter spellan. Kay duda ko sa kadagan skills execration, they can bait a lot of skills para matagahan ang roller ang laso. Pero wait lang boss, kay si Bob ngano katinga naman ni si Bob diri dili na siya sa ancient. Ancient nag-cog stack ata. Oo, nakuha stock ata today. So, 15 minutes onto the game, ang leading sa Netflix Kapit na karon is unso. ang Slark, which is si Palos. Meanwhile, follow up by the Wanda yun, by the Beastmaster follow up na yun kang Wanda in CDR. Alright. Ayun. Mid one upcoming aganim scepter na sa mga kita tanig daghan kami ko sa void pero mon kada kita ko wala sabtan going for guardian Oh, grids. Guardian Greets. Guardian. Wow! What So are di- you doing? Oy, pero oy, nalaso. Tirahan naman diri sa taas. Di ay, imo gonna kill on to mid one. That was a good execution there inside sa execration. So, Ngano that ka, will ano be nga? 30 seconds and I stock will be dead. Ngano ka no nga instead of Yules or BKB yun sa gid siya no. He opted for unsa jud guardian groups the storms. Actually, wala man po actually ano ba ganiya nga sa last pick sa SMG kailangan nila hero nga mo build og utility items. So nadunggan Storm nila lang. ko pero ang storm ang Ah, oo, ang storm ang gilang gipa-build pero oy ang Beastmaster hapit na pod sa yang Aghanim Scepter so nato yang drums nga ags karon sa yang kulang na na mag-gitara dire sa itong mga banda-banda dire dapita di ay. pista ra ba karon sa Malaybalay no. Uy, hapit na, di ba? Hapit na, di ba? Di ba? April, di ba? Sugod na sugod na eh. Sugod na. Okay, alam mo ba ng bisita diha? Sayang ang kalawit klase. So before anything else, Pintras may nga pang-away. So shout out there sa atong 8 viewers. Alright, Don't hello, forget to hello. like and share the stream guys para wala ko atong community diri sa Bisaya community. So thank you for supporting yun guys. Pero don't forget to hit that exclamation point. Kuan, exclamation point notify. Uy, thank you Daan ha sa mga mag-like diha sa ato ang stream. Ay, sa dire guys. Ay, pero nakadunggan ka ron. Ay, sa dire kisip-sap kitakpan si Tino. Dili ka makatakas dire dapita ba pero wala access not able to finish on the mid one. Ang kikis Tino. Taking a lot of damage will be dead here. Grabe. Tino nearly escaped there by pero my god, zip-zap diretso sa Storm Spirit. Grabe ka paspasok kwan ba, reaction time ba. Pero I still can't get over the fact na ang Storm Spirit nagpasok Guardian Grips. Don't tell me this is the new thing na put. If this wins na put, ay ko na meta na sad ni. Bay kaning DPC karon kapang doubt niya sa pub na ako ay. Murag hadlok mag-rank man siya niya, boss ba? Kay imis parang apay na rabaw ang tako ato, boss. Mahadlok na lang kung dula. Kita tayo mga Meteor Hammer nga NS3, mga Guardian Grips nga Storm, mga Radiance nga AM, Mahadlok Meteor mas Hammer ako nga. gamit kung IO niya, boss. Yung gamitan man mo, bagay mo sa ako. Ako sa gamiton, boss, mintras wala pa yung rig. Uy, kung ayaw mo na abrihan din na mag-gift. Uy, pwede uy, nagipot ang tradable kuan. June 3. Pwede di ay. Pwede siya. Nagipot ang kuan na marketable June 3. Ang pangutan na unta mahal. Pero SMG, are they planning to rush? Wow, this is getting earlier. Okay, kanina it was 19 minutes 30. Ganina 20 minutes to gyapon sila 20 nag-rush minutes diba? ganina. Tapos karon 18 Oh, yes, pero kabalo dire. Nagabalo sila kasi it's a 3-man smoke. Kita They're nila trying si to react to this. Pero nakita nila si Palos. Pero si DR, nice damage onto Half Palos. HP ng rush ha. Half HP ang rush. So, di gotta be careful here. Pero ay sa Simon, giunan niya!
Si Uy, Bob, pero Bob pero able to Bob that nabigay. big Uy, hit. ayun! Wala na. They're trying to get the right click onto Bob, pero si Bob Wait already pa, low wait pa. HP. They're trying to chase Bob, pero Bob is already too far away. Uy, Pero kailangan. silence the mid one, able to get a Patay ang kill. Slug! On the Palos. Palos will be dead. Tino with the Oh, primal no. roar, not able to do anything because Nakawat CDR. na po. Nagkaday para sa CDR. Dagana, uy. Able to get the last hit. Double kill na si CDR. Uy, Dito si pita, guys. Palos. Grabe, how the Na-silence. tides have changed diri sa side Amo sa ka ng SMG. silence, uy. My God. Actually, Okay. before na-stun si CDR, ay si Miduan, may gani nakalabay siya sa iyang silence. Which means, ang two people na ang gilakag was still under the fact na under gyapon sa silence na galisod o control ato na away. Busa si Kamuka Bob, to, eh. galisod na napugos na lagi siya BKB na lagi dato kay wala lagi siya mabuhat ato. Buisit sa amo kay be. Ang Slack mo kailangan gyud sa Slack karon ng BKB para makapalag gyud siya ani kay kun di siya mag BKB. Nara gyud niya ang NS ang trabaho ni mid 1 diri karon. Nara gyud ni siya ang NS para di kita na nga atong Slack diri para sa Oy, pero silence. isa guys, kay Murag Basin Uy, ambush ni siya. awal. This is an ambush, pero Nanapod nice ng squad, silence. guys. Nice adaptive strike yung mga CDR ko na gonna kill. Pero oy, nasaktan si Carlo. Nasa director Bob diri, CDR. nasa Bob. Trying to help, pero nice meteor hammer. Will this be connected on? Go, Carlo! Nasaktan ka, boss, with the waveform by CDR. Trying to get a kill, pero that'll be Double another kill. double kill Oy, by nasi CDR. Pino That's diri. 4 kills in a Nag-drums row. na pak. Meanwhile, that'll be two people dead also on the side of Kuan SMG. Pero CDR, he needs to run away from this one. Kaya kabalo siya, walay disables na karon diri sa side sa execration. Pero if you look at it, partner na sa, in a span of 5 minutes, CDR was able to get 4 kills. That was a double kill before the Roshan and another double kill while ga-farm siya sa top lane. So imagine Pero kapag nakadidi nagod diri siya. si Mon. Pero Ma-force ata ako BKB balik. mana. Dali Ako dali ra mo ginapay pag ang tombstone pag yun. Dali ra kay mo tagmana oy. Lagi ka, syempre, you're rushing the guardian gives something you do. Sa amok ba kay tanawon ana na grip. Basta Grabe sa ba mga kaya ni? sa mga Weird karang ba kaya- dotap. Karang dotap Weird kaya nga ba nang kaya guardian tinawag? grips man. Nga nang guardian Sa- grips man nimo. Kay color Sa blue man tanan, akong pag- hero. Blue. Sa Sa tanan pag yun, sa tanan pag yun. My But anyways, God, maging laptops ka ang rin. mga doubters mahilom na nakaron kung mo daog na yung SMG dati. Kung mo daw SMG na grips, everybody will be doing it. Buisit. Uy, Buisit. nanay BKB si Palos? BKB to ako na kita. Wala ko bantay ra ba kay wala pa lang camera. I think So nanay BKB si ang- Palos to. Pero ay sa boss kay mura kang inagang ka na si Moon dire. Basi ma-silence sa diretso dire. Pero I think na silence na gani si Moon gani karon. Uy, Will be balik sa ka lang boss. damage. Moon Balik will sa- be dead dire sa bottom lane nasakpan gid dire siya dire dapita. Wala nadala ang iyang kuan, wala nadala ang iyang guardian grips. Duda Oo, ko BKB na dire, silence. BKB Duda ko dire na siya. silence siya. Duda ko na silence siya. Na guardian grips pero wag ka muna pa guardian grips. Pila Yeah, ko so gi-dispel ya ang leash or silence na rana. Bota kita ito Okay, raw. tama, tabi. Lagi. Ay! Ah, dili. na. Wala. Nag-guardian na siya nga. Wala pa yung silence. O pa silence, duda ko concussion pa to ang iyang gikuan pa. Dispel. Ay Grabe sad, no? ay. Ang kuan reaction time ni Moon, wala man kadimao. Oh, yeah, salamat sa reply. Kabalot Salamat sa reply, at least na-clarify about clarify. Grabe gini kagahi atong TB, atong TD gid guys. Grabe Boss shout out. Lodi Cakes. Shout out guys atong kuan grabe ka guy na TD. Pogi pa yun ngayon. Natipay man. Mo good. Alright, there is a top lane, so we're seeing some 2 months multi-decide sa team SMG. Meanwhile, Tino is all alone. Gipinga na pagid siya. Uy, si Mid-1 Tino na is po. ready na. Has the ultimate ready. Oh shit. Gi-silence sana. Pero wala kay mabuhat Tino. Ay, magdali ko di. Adaptive strikes. Nakita guys, adaptive strikes na. Kuan is CDR. CDR with another kill. Grabe, CDR is starting to rise above Ugod the na sad. networks na food partner. Grabe, CDR again. He is slowly unleashing the beast. Dili pa na sa beast karon guys. Itoy para na siya. Itoy na kuan ba? Itoy na wapag ibadlong ba? Pero grabe si DR ah. Purag iyata na Eh, kills karon. 23 minutes into the game, Dragonlance, Linkens, and Mantana. Tapos yung next item pa agad, BKB. How can you stop this guy? Nana Murag ni katong Linken. murag item ni Savage last series. Gi item ni Savage last BKB game. Manta Linkin. BKB Manta Linken. Lingsod Huwag kay kayo Patyan. Kung yati daga kay problema na execution no, actually this is a good counter gyapon. Nagibuhat ni kuan ang gibuhat ni kuan ni CDR. He wants to make use siguro sa mga utilities na makastop sa Morphling para ma-focus siguro sa iya siguro. Pero palos dira dol kay sa ila. And palos. BKB Tamang para out pa si lang. Palos. BKB Ags na si palos. Duda ko mag Pero kani yate. Oy,
Di ba labaw mo kayo ni Simon ganina? Wala ba umalis mong ganina? Ambot na unsa rin siya. Pero, Na, oy, for staff TP, well oy, played yapon. Pero, pounce? pulos, woo! Di siya Oy, ka-pounce boss kay ang pagliko, magkita na hagdanan magil. Grabe, ang U-turn ano ba? Isod kayo. Niker. Na-record ba, na-record? Alright. So, So, CDR 18 team, seconds left na lang para sa Aegis. wala na, wala na. Pang farm na lang daw ni. Oh, Wala siya. na niya. Pero at least nakuan na CDR was able to get 5 kills before pagid matagak ang Aegis, di ba? So, Oh, pero Bob dire nanay basically, dagger ah. well, Nanay dagger basically, si Bob. wala na tagang Aegis with his attempt with his 5 kills lang yun. So, this is starting to look drastic na diretso side sa team Execration, di ba? So, Execration, I think para sa ako, they need to start to move now because actually, gibabaan ginako kasi it's a 5-man smoke na diretso side. There is Execration, Yala they lang. want to fight Nakita yung it. Pero, dagger, si oh Bob, no. Madala grips able na to get the Choy. last ko, pero na-leash by Kuan, the start, pero Grips, ang napay start spirit, grips. nice first stop, yapon, pero the second leash, able to catch with the Guardian Grips, yung start spirit, Wala, not dili able enough. to do enough, pero ay Oh sa, no. narabay buyback si Moon, pero I don't know if worth it bang buyback mo or dili. Because we see 4 people giving the side sa SMG, pero they are slowly returning, they are slowly going back, they are slowly gonna disengage lang Oh, from medyo that. vulnerable kay Simon ha. So, Oh, medyo vulnerable, because actually, O si BKB. no, wala si PKB. Ang iyang guerrilla is ang Guardian Grids lang na dispel, Is which is, not enough kay oh, Hmm. kit na siya. Uy, wow, slot. Hala, nagamit ng dark pack. oh, no, killing BKB is the dire. wave forward, pero they're able to get the punish sa BKB. Balos with one more right Sheesh. click, wala gid ka ulti. He Tane. will go down. Now that is a worth kill din inside sa SMG. Ang Execration, imbis makuha na nila si Moon, this time, ang carry pa again sa Execration, nakabalos ba team SMG. CDR again with another kill. BKB na Nandyan ba siya. si Chaknos Execration? BKB na siya. Chaknos Execration, gago. Chuck no, Shout oh. out sa'yo. Boss, ibang team na si Chuck. Ibang team yan, boss. Oh, ibang laro din yan, boss. Yung mga nag-invisible sa damo, boss. Hindi yan dito, boss. Hindi yan Shout dito. out sa'yo, boss Prince. Thank you for staying tuned there. Thank you for tuning in there sa BISAYA broadcast. Alright, so that will be Slark down. So, Boss, si Storm Spirit rin, boss, ha? Padulong siya sa iyang Aghanim Scepter. So, overall, Oh, makita rin wow. nata akong gi-force ganiha nga pull into the pull into the Meteor Hammer. O katong void, di ba? Void. Napay void. Combo on this thing, yeah. Natay mini back. Oh, yes, ang Storm 3. Dalish Timon dire. Asa Alright. ka na first. Alright. Ako yung nakabola. Nana sila yung mga first stop. By the Rubik Wala, from wakay Mid-1, BKB. able to get a silence. Give Vortex, pang strike with the primal roll connected. Onto the Undying, pero gilisan din sa strike. Palos, able trying to get a kill, pero Nasa na laso. Uy, hala, naroon. Kibiran si Mood Pit 1. Able to papis ulti, pero oh, it's a nice ultimate. By Palos and the trend protector deliver dala. Tino will go down. Oh That'll be my God. two people dead on the side of Balakag- Execration. balakag pa ni, Palos balakag pa is ni. running for his life. Or Mid-1 na has BKB the first available, kill. He's being patient right now. Galupad He's ko, trying to galupad run ko. away. Dili siya paspas mo dagan. Pero ay sa boss ginarot up ato sa diri tapita pero walay mana ra pa si Mundo di siya kalakag diri so Unay Poloson, Dili nasa disadvantage, Poloson. Puro si Shanks. Babot Si Shanks pa. doon Nasa ang ilip magis- pero maliit pa. Nadak pa. Oh, Oh, shit. pa. Pero with the silence by Mid-1, they're not gonna stop Uy, nana clashing. si Pero Storm. Moon, agoy nahutan pag mana. They're trying to get a kill out of Shelf. Pero nakitaan man ni Moon. Trying to get the right Patay click. siya. Very low HP. Adaptive strike to finish that kill. Kaya to be Now, what for the 20 fuck? seconds. Meanwhile, dire ang trend protector. Ang trend protector, Carlo will go down. Gilubot Uy, sa beyond dire sa godlike na. punuan dire, guys. So, Beyond CDR, grabe beyond godlike na wala pa siya namatay. Pero So, that's grabe a total- dito si Rubik adto ha, nakakawat og primal roar no which enable nga paglaso sa bat sa tuyong nalaso niya. Di-counter din niya, oh. Oh, Di-counter di-counter din niya, niya. Primal roar. roar. So nara siya dito paglaso niya gatindog na siya kay na roar man siya sa Rubik. And no way kung makakawat ni spell ang Rubik ibalik pero ang niya sa imo cameraman, times cameraman, 2. hey! Uy, Pero ang Meteor Hammer, not able gonna do anything. The silence gonna do anything because si Palos na ka BKB. Pero ay sa nag-flash golem na si Afu. Pero they're kiting Palos Japon. Pero dahutan nag-BKB dire. Pero he will be leashed on. Has a Molotov. Will take a lot of damage. Pero primal roar onto Rubik. Will take a lot of damage. Pero Moon, able to grab onto Bob. Pero Bob
that will not take any effect at all. So that'll be 2 people dead on the side of SMG. They're gonna fall back, pero CDR, oh, guy, gilabyan-labyan naman ni CDR. Isog ni CDR. Ganyan. Mas maganda line-up ng SMG. Oo nga, boss. Actually, agree ko sa'yo kasi sa lahat ng mga series na pinaglaro na ano ng Team SMG, yung si CDR, never siya nag-disappoint sa amin sa mga performance niya. Laging godlike, laging nag-1v4 ng lahat ng kalaban niya. Kaya nga tinatawag namin siya ng Beast of SMG. Oh, pero Roshan, Dre, ang execration, ha? Oh, the Execration are gonna drill sa Roshan. Pero medyo slow ni na Roshan. Makita nila. Makita naman nila. I don't know if the Storm has the Aghanims na, pero ops, nag-back na sila. They know. Murag nailanggam na to ang Beastmaster na naka-send sila ba, naka-spider send sila ba. Pero I think mag-BKB pa dere si Moon. BKB na lang siya. Actually, I would go for the BKB better than the Aghanims. I think medyo dagan na gid kayo. The Moon needs to get this to survive this. Pero think of this way, ha. Look at CDR na kapila siya namatay. Pero look at his net worth. Grabe. He's 20K. leading 7K. Siya pa ikatala. Uy, Pero si where's the Apo Apo? Naka-4 stop pa pero dili siya na by the start. Uy, nailaso. Ilaso ni Bitcoin pero linking step. Nakuha ang laso. Bitcoin will take a lot of damage pero unsa gikawat din sa Rubik. Naman siya laso pero wait lang, CDR will take a lot of damage for the silence by mid-1 trying to kite everybody here pero Gilaso ang slide! Nag-kisi si Palos! Palos, what are you doing? That is too deep! Si Moon diving onto the Skyrock will be dead! There'll be 2 people down on the side of Execration, make it 3! Palos will go down! What a turnaround for Team SMG! Palos, that was too deep for Palos to fight! Gilaso part sa Rubik. O gilaso pag yun, gibirahan pag yun, boss! Butoy nakapatay sa iya. Wala siya kabantay. Gibirahan gikan sa Corrales, gidala sa kuan pabayo. Pero dire guys, SMG, imbes ng Execration ang naka-half-life sa RS karon, SMG will be finishing Roshan. And of course, the ages will be on the hands of CDR, the beast of SMG. Tanaw, nakawat siya laso dire. Check the replay guys, ito. Tanaw, Rubik. Tama Rubik. Tawa. Palos, medyo BKB pa ka. Tanaw, laso. Gilasong. Kuan. Ilis. Grabe, luuya ka sa to. Oh my God. MVP. Pero good sin lineup sa Exe kaso pang clash yung lineup. Oo nga boss, yung di nila makaya yung damage output ng SMG. Oo. Maayos kasi yung damage wala din silang masyadong answer sa Murph, no? Oh, kasi yung build pa lang daan sa Storm is makita mo may BKB na may Lincoln, may Manta pa. So clearly na kahit defensive yung mga skill, yung mga sets ni Kwan. Hirap patayin. Hirap patayin yan. So kahit anong spell na ipapasa mo sa more plane. So that's a 4-man smoke to the side sa Team SMG. So they still want more. They want to make use of this Aegis on the hands of Kuan of Team SMG. Kapag kita silang hunting dire pero ay sabos kay Morog wala may tao kapag kita dire sa lane pero meanwhile dire sa bottom lane si Shanks all alone in the moonlight. Layo pa kayo. Libre mga harap. Layo pa kayo, 900 pa yung kwarta harapang side. Pero boss, nakita si Bob dire boss. Boss, para kita si Papa. Nice slip by Polonson. The wave in by CDR. Trying to get a right in adaptive strike pero mid-1 able to get a kite. Wala na Storm. Pero si Tino, nakabigay si Tino. Pero ito si Storm. Si Mo, tingnan lang. Nakawat na Stop na kasi pagyapon pero oops. As a terrible stay bump, tingnan lang to damage pero nice vortex by Moon. Everything to kill. CDR. Not able to get in your right leg. On the map rider. Bump with it. Palos will nag-ulti ka sa Palos. Well, nag-ulti sa Palos. Chill lang. Mamatay si Mundiri. Oy, nice save! Nice save! By Poloso with the left. 2 people down the side of Execration. Grabe, gini si Rubik. Yawa, Poloson. Rubik plays Poloson. Lalim ha, pumasok ng ganun kalalim yun. Oo nga, boss. Same rin ngayon, boss. Nagdadive pa rin ng tier 3. Buhay pa yung tier 2 pero sa tier 3 nag-aaway na. Grabe, the aggression. And of course, nakita ni mo tong unsa? Double meteor hammer ni mid-1. Oh, double meteor hammer. Actually, nice attempt to. Nice attempt pero sayang wala na dayon kay kailangan na niya i-burst out na yun si Baba to. So meanwhile, Execration, they have no buybacks para Poloson left again. Moon, Primal Road that was stolen. Key Vortex pa sa Storm. 3 people down on SMG. Nabungol, nakuyapan.
One nakabata, pero na ay buyback. So, dito magkompensahan ni guys. So, 3 people dead on the side of SMG, pero meanwhile, on SMG, on Execration. SMG, they want more. They got one set of frags. They're gonna get another by meanwhile, Carlo Trigger. Nasakpan ni Moon! Nasakpan ni Moon na Vortex! Gaokoy-okoy ka diabo ang ka nasakpan na bitaw. The fortification will be popped by Execration. Ubuwi na sila Slark og Batrider Oh, dire. yes, nabuhay Buyback na pa guys, na buyback. Pero let's see how SMG will handle this because CDR still has agay ang adaptive strike. Half HP diretso ang slur sa kita. Wala ka rin nalaso. Nakira na rin si Polo Sun, Rubik pero na mid kita one, nilaso. very nice silence. Kaya po, Magagirol pa yun. Rubik will be dead. CDR. Wait lang, CDR kay very low HP by adaptive strike. Ito kina damage on to pa, pero ay sa CDR with the stolen start ba na ability, pero Palos already half HP silence si CDR, pero wait, naka-strength siya boss, wag kay mabuhat. Has still ages for 1 minute. Palos. Agoy, boss, kung saan nagkaya itong dire-boss, pero ay sa dire-boss, kaya... Ala, nasulot na po! Pero CDR, able ka na tayo, able ka na kill on to one, there'll be 2 people dead on the side of SMG. CDR with the BKB, right, taking everybody, Simon will be dead, pero CDR, it's a 1v4! Will CDR handle this waveform? On the team of Pino, very low, pero Isa, he still has ages. Pero CDR with the stolen leap Japon by Kon. Agoy! Happy para sa boy, pero mid one. Able to get the kill, pero Isa, masapon ba? Parang nasakpon pa bitaw. Di ko, 2 people dead on the side of Execration. They cannot kill CDR. My Aegis God! pa. Aegis pa. May Aegis pa! After all May of Aegis that. pa! Grabe naman to si CDR. Tapos sabi pa ni Boss Prince, Meme Hammer for the win. Grabe, Meme Hammer is the meta. Lahat ng mga games ito sa DPC, Spring Tour, lahat Meme Hammer. Pili ka lang Grabe boss, naman. Radiance or Mimhammer. Oh, pili ka na lang boss, Radiance o Meme Hammer. Baka gusto mo Guardian Greaves ng Storm ni Moon. Puta, wag na oy. Grabe si Kasi kung CDR. pipiliin ko ito boss, piliin ko na lang itong Meme Hammer boss kaysa sa Guardian Greaves ni Moon na Storm Spirit. Pero murag pa daw man. Oh. Pero wait lang gid guys, because here we have it imbes na Execration onto game 2. Medyo nakaya ra ba nila mid-game o early game, pero grabe. There is something kang CDR. I think I have to officially say this good. There is something kang CDR na CDR has a very big comeback potential. Kabantay ka. CDR is very good when it comes to comebacks. Kay in this game, he died 2 or 3 times by the lasso, by the silence, by the Skyrath along with the ultimates pa yun. Pero he was able to bounce back. Diba? Grabe, the bounce back potential. Na-mention ba na to nga ay sakajot lang. Ay suppose kasi mid one mag-silence dire on to siya. Nadakpan ng duwa. Damage pero nag-BKB lang mid one para lang mag-kill kay aling nga asa naging kayo. Shanks has nowhere to run. Be dead. Has no buyback pero Tino. Give Vortex ni Moon. Taking lang to damage already half HP. Mid one able get a right click pero CDR nagka-follow up pa. Adaptive strike with the silence. 2 people down on the side of Kuan Execration. Pero the Beastmaster has buyback pero ambot lang kung madala pa buyback. Pero feel Pero ako anong naningani si CDR boss sa kay. Na-mention ba na to last time nga si CDR naka-appeal og Chinese team, naka-appeal og North American team. Feel ako na-adapt niya ang mga playstyle na do tapos gihimo niya into one thing diri sa C pagbalik niya. And muna netabo siya karon. Actually, mo agree na lang gid ko. Actually, mo agree na lang gid ko as you reminded me na CDR has joined multinational teams. I think mo agree na lang ko sa mo na he has adapted a lot of playstyles from all across the globe siguro. I think he knows how other players play, especially mga NA or mga Asian teams siguro. Pero grabe ba? Pero grabe. Oh, they dalos na pag 37 minutes. Maka-burst na gid siya kayo diri. Oh my God. This is how intense get. Walay buyback pa na ng unsa. Exec. Oh, Exec doesn't have any buyback. I think this is their last unsa na. Last chance na nila para. This is their last stand na lang git. Actually, this is their last stand na. Meme Hammer for the win. Halos di mawala every game. Oo nga, boss. Yung kasi pinagsabi namin eh. Lagi lang Meme Hammer. Pero may bago, boss. Baka gusto mo Guardian Greaves ng Storm. Bago yan, boss. Pero 1 minute atong Aegis diri boys ha. Nag-smoke diri atong Execration trying to find something. Asa ka sila pa daw. Pero actually para sa kuha, they're gonna do YOLO. Uy, Ilyur gali ni. Tanong ang life sa Slark. Ilyur. Grabe, an illusion tapos 1/4 ng life ng Slark na wala na agad. Grabe. Uy, pero nag-smoke po diri ang SMG. Counter smoke of SMG. Look at this guys. This is a 4-man counter smoke of SMG kasi nakita na lang, they see the reaction of the Slark na he was able to pounce onto the illusion.
Pero for me, sa execution, if I were to finish the story, this is all YOLO na. This is all or Uy, nothing na. Pero nabilin mid one, trying to find out the Bob. Pero I saw Bob take a lot of damage dire. Kaya nakaskadi na raba si CDR. Will be take a lot of damage before tapitaw Bob. Uy, Pero na... nice shirt yapon by Stark. Na-shroud. Oh, pero nice shot yapon di by Stark. Pero I saw take a lot of Oy, damage. ala ka! Pero oh, the nice Vortex! The two-man Vortex on to Bob and to Shanks. Will be dead. Has no buyback. Meanwhile, Tino already on his Binata, feet. boss. 3 people dead to side of Execration. Are they still gonna do this? Palos with Musukol Vicky. pa daw si Katingtong Palos. na lang sila. Pa right click si Xavier. Sakit kayo, Palos. sakit kayo. Palos cannot do anything. Gina-right click Nagapahit rang Morph do, yawa. Jose Mapuat. Morphling is painful as fuck. They cannot do anything. Execration. Only the Trent and the Slark is the only one left alive on Execration. What can they do? Walang ultimate yung Slark. Walang ultimate yung Trent. They can't do anything. Grabe, ang sakit. Grabe, and they call it a GG. They call it a GG. Execration cannot handle it anymore. Grabe, SMG. Another 2-0. Another 2-0 there is a sub 1 sa atong DPC. So, as a Grabe total of ang- sa 3 series na naitabo, 3-0 sila. Ang SMG. Grabe. Tapos So, in a best of 3 pag yun, sige sa dog, that's a 6-0 standing, di ba? Kay puro Grabe man, ang yun, sa 2-0 karon, man. no? So, buta na to, ang top seed karon for week 1 is atong team SMG. Karon. Grabe. Grabe. On how they play, even though nga medyo gaka-short dito si DR King dito sa top ganina, knowing grabe kay mga spammer Shanks together with Tino, mapatay nila ang Morphling on earlier stages. Pero grabe naman. The Grabe. Meteor, starting There's sa something. Meteor Hammer sa atong Night Stalker, going for the Aghanim Scepter. Nakita po na to ang Storm going for the Guardian Greaves into the Aghanim Scepter BKB. So, grabe kakita tag mga mala-impactong mga AT-man diri karon sa ato ang unsa no? Grabe. Sa atong Pero last series. I gotta agree. I gotta agree. The Execration has a really good start. Execration had a really good start. Na they were able to get the pressure onto CDR. They were able to get good smoke kills. Pero it's not enough. CDR has fallen many times earlier compared kang Slark. The Slark only died a few times early game compared kang CDR. CDR died a lot of times. Pero there is something kang CDR good, diba? As I will say it again, there is something kang CDR na he's really good in bouncing back in all of these games. Bahala, behind siya. Bahala, he was being ganked a lot of times. There's really something on this guy. And Pati of yung course, viewer, props. yung mga viewer natin, sabi niya, frustrated na yung Slark, diba? Of course, props po sa other members sa Team SMG on helping si DR achieve, di ba? Oh. On, di ba? Yes, yes. Ilang gusto man yun sa SMG nga, bahala na mi diri wala namin nagkadimao diri upat basta later on matik kreo namin ni CDR on to the late game, di ba? So, as we can see, all the games sa SMG, mo gud nilang strat. 4 heroes mo lihok, CDR, farm na diya, apel na diya kung necessary. Pero, di ba, makita mo na to, on the late game, makita yun na to ang carry ni CDR nga, wala joy ka kupas-kupas. Grabe. Grabe. Boss. Tapos, if you think about it, boss, as we end our first week of TPC, because the next schedule sa Southeast Asia will be on Monday, di ba? So, on this long break, MWF Japan. MWF Japan, di ba? So, on next week pa, actually, by ending this sa atong first week, so far, CDR has never failed to disappoint us, good. CDR has always shown us some good comeback potential, good, grabe, good. There's something with this guy. Pero this game bro, this game, feel ako ang MVP na ako. Although CDR did really well sa iyang Morphling, pero ako I think it's MVP. mid one. I think it's mid one and the Rubik. Ako Poloson ko. Grabe yung mga skill Poloson rin. Rubik. Oo. Poloson Rubik. Grabe. Most valuable players. Oh. Daw. Kapila sa naka-save ka Moon. He saved Moon The dozens of times. Lasos, the Roars kagipangkawat, 'di ba? Killing the Slark, kuratan na lang sila nganong yawan nila gilaso ngano nano ni roar. Oh. So mga Oh, pounds yeah, go. Kana mga pounds. Mapatay Murag ni. nag-ingon nagit sa laban na parang naka-script ng Rubik na to, di ba? Alright, so Positive partner. End na nato siguro ang imong. Yeah, I think we should end this. I think Kaya we're basi gonna gwapo see ni pamahaw atong mga Basta, viewers na to. Basta lagi, intense lang away, basta wala pa sa nagkaon ba. So, nagkaon. alright guys, we're gonna be ending our first week of DPC Spring Tour. We will see each other gapon sa Monday ay Kabalaka. We will be right back. Pero sige lang, this is a long break. Paway lang sa ta because so far, ang first week pa lang daan, they have shown us some tremendous games. So we will see each grabe ka other mga Monday Chandua. guys.
thank you for supporting our first week because this is Mm. our third day Salamat on guys, salamat casting, di ba? guys. So, Salamat kayo salamat guys. kayo. Maraming salamat talaga. Alright, So, so I think we're gonna end this now. So, kita-kits lang ta mga tropang Bisaya. Peace out.